ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯐꯕ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯇꯨꯡꯂꯝꯆꯠꯇ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯐꯕ ꯁꯥꯖꯠ ꯂꯤꯆꯠ ꯇꯝꯕꯤꯔꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ MLA ꯀꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯆꯖꯤꯡ ꯃꯥꯏꯔꯦꯟꯈꯣꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯄꯨꯊꯤꯕꯒꯤ ꯅꯧꯅ ꯁꯥꯔꯕ ꯁꯪꯂꯦꯟ ꯉꯁꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ MLA ꯀꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯅꯕꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯁꯪꯒꯥꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ Students Welfare Committee Faiza Leitonggi ahumlak suba oina puthokpa calendar 2019 ngasi committee asigi community hall da committee asigi president Thongam Brozena hongnabi matungina phongkhre. Assam Rifles Troops amadi Nagaland Police ki kanguna KCP Noyan Group ki kadar ama Dimapur gi Chumu ke Dima dagi .22 mm pistol ama kapa yariba nongmai maru ahumga konana fagat pangamkhre. Assam Rifle ki kanguna Myanmar dagi Narol da purakpa mayai kaba nisha gi polam sing fagat paleptri ngarangsu nisa oina sizinaba hidak yauna polam kyaga loinana foreign made motorcycle mari fagat pangamkhre. Ngarang numidang pung 10 rom taba matamda National Highway number 37 IMPHAL-DIMAPUR lambi paringda thokhiba lambi gi khudongthiba thogdokta tatana takpada miyoi ama leikidrei. United Youth Development Association Kairauli Tan Makhong polling number 6/21 dagi hauraga 6/24 fawbagi lambi singda street lamp thanba hokre program asi Alas MD Nashiruddin Khan alias Boboy gi liching makhada chatharkhibani. KCP MJC gi Kadarani Vihar gi Chanakya Sok Jogwanindagi Luf adugi Self-Style Finance Secretary Longjam Arjun alias Naubi alias Ingba Maitei Chahi Kuntranithoi amadi Self-Style Assistant Finance Secretary Naurem Dilip alias Wangamba Maitei Chahi Kuntramathoi Fare Hairi. COVID-19 positive oiba yarakpadagi District Administration Bisnupurna Containment Zone lauthokraba Isok Gram Panchayat Ward number 3 Isok Maning Chingyada Leiba Nongmagi Suraga Jazaba Imung Ahumda BJP Manipur State Council gi Executive Member Retired IPS TH Basantaga Kusamnaduna ngasi Isok Gram Panchayat na chana thaknaba polam sing tengbangkhre.